Mesti saya ingatkan Pak. Ya nadena makan ja bokongnya tapas sadia lo solimul riman rasa. Tasakamaya tu tabawai makokwai ulawangnya tapunai yo kue bolata. Dia patunya punai Pak. Itu hanya titipan. Ketika kita sedekahkan, ketika kita manfaatkan, itu baru kita miliki. Ya na tu nak kedapat tasawuf iya pa mapunai wi ko de mapunai wi. Salama maupun ni mo pi de betul mapunai. Betul ngana. Iya kong kamu pi kasara na mo katani de betul mo alai hakikin. Tapi ya kumu berengi kasara na angkan itu hakikin na mo. Karena pahala akan jalan ketika itu disedekahkan dan tidak akan pernah jalan pahalanya, justru akan ditanyakan dari kemudian ketika kita memiliki. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak seluruh keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Aziz dan juga Bapak anggota DPRD serta para pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin. Dan insya Allah semoga kesemuanya mendapatkan rahmat dan hidayah beserta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Situnganna ia ketemu bicara takziah berarti situnganna ia lengi keistimewaan poliripong Allah ta'ala tau angkai pasabara itaw na kanay musibah amatem. Dan itu pahalanya besar. Makanya situngan na takziah bukan hanya tenero makada ceramah, tapi kehadirat tak nareko ang kasalasibin na keluarga ta'li sulori pagmasin na kong Allah ta'ala nang kakihadere untuk mencaji Pak Bura secara ininawana. Itulah yang mendapatkan hadiah pahala besar di sisi Allah. Tapi yang paling pokok situnganna adalah mendoakan almarhum atau almarhumah. Makanya wilau kori di sini yang kehadere, walaupun beliau ini adalah peringatan haulnya, mari kita sejenak mengirimkan suratul Fatihah. Jadi ia suratul Fatihah ibaca ini akan pahalana. Jadi bukan ayatnya,
Tanya betuangan na korang ngemelo ikiri. Tapi yang ingin dihadiahkan adalah pahala bacaan surah Al-Fatihah. Nasabak tasik di huruf rilalan na suratul Fatihah itu 10 hasanat, 10 apalan na di huruf. Ia na romelo ya kiringang lakotong matemi. Sebagai reski di sisinya, mamagi-magi na wadi na lolong syafaat. Imma gi atajangan asa genang di lalako buruk na makoto parupay mang ananungang asal makan na liwano akhirat mati insyaallah. Magi saya mengajak kepada seluruh jamaah sebab makadai nabita narikogan na ipatapulo umatku 10 kemudian dia berdoa. Itu setara dengan doa satu waliullah. Jadi narekogan na kipatapulo na tumilodong. Itu setara dengan doanya satu wali. Narimakona naro pasti ripalawangat ta ang kaitarima pak dongan na. Dengan doa kiriman suratul Fatihah kepada almarhum atau dan almarhumah, kedua-duanya kita kirimkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ila khadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila arwahi almarhum Haji Abdul Aziz wa almarhum Haji Syafi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situnganna degagacau upa tau matewi nareko mace bija-bijanna makareson. Saya pernah membuka semua ayat Al-Quran tentang yaumil akhir dan juga membuka hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat. Jadi situngan na Bapak Ibu sekalian, angka waktu na degaga sisak guna-guna na waramparangni si bawa wija-wija. Al-yawma la yanfa'ul malu wal banun. Hari di mana harta dan anak tidak bisa lagi berfungsi. Kega waktu ya roh, nareko kama ilino. Na iya panayasa kama lino, nareko. Ketika hari kebangkitan itu berarti purani kama lino. Jadi okopya sori monrito napadega guna na warang parang si bawa wija-wija. Dena si tulut tahu wija-wija menuntut orang tuanya. Tapi ketika di alam kubur ia komo pikir buruk ede betul. Nasaba ia alam kubur bukan alam akhirat. Pahamnya? Jadi itu alam kubur ternyata alam akhirat. Makanya sininna decenge angkai tapakangka untuk almarhum itu insya Allah sampai. Kecuali kok alam akhirat nah dia na cocok. Makanya dua nih kesempatan tuh. Nomor si di waktu tuota. Nomor 2 nareko angka tahu kiringangi amalak madeceng. Riwat tu mateta. Ini dua kesempatan. Apa ia nakama nalino kemudian dibangkitkan orang di pada masyar sabaran. Yun tu nakala nabita mau pa itawe na rekomasi jay mate nasaba de na paja amalak na di masih berjalan dosanya bisa berhenti. Kemudian yang kedua ang kedua telu keluarganya atau anak-anaknya di milodong. Tapi iya kumakali nabita macilake tay nareko akamaralino pampuno ya sabak makasama-sama ngitay mati na diga milodong. Aja na nakamaralino pa waktu na COVID
Ma tete ilm mak tahu dia kata turun. Tidak usah hari kemudian kita bicara. Ngerasa kau mau pilih. Makanya macam itu Bapak sekalian. Kupasangi kepada keluarga Bapak almarhum Haji Abdul Aziz dengan almarhumah Haja Jabi Makada. Taki borangi waktu Pak Tamatota. Taki borangi. Kadangkala orang tua itu tidak sempat memikirkan ke situ. Makanya dia yang kehadir oke tak pakai jati pikiran tak. Bikin etis sangimaga sijak na nalupai kita otomate. Na dega agak tahu tajampang. Jadi si sapi upakoli. Bikin etis sangimaga sijak na nalupai kita na rekotomate. Maka dega agak tahu tajampang. Ini pejabat kepala desa, lingkungan, anggota dewan, ustaz. Paling nggak dong ngasumite teri. Ya kumalak daki makan ja ampe tamalak dapat tumali talo kepada taruh patawa di jaji dong ngasotari. Tapi aku to masih ke di sisa gagal ya sisa Mario gitu aku to mati. Iya. Maka dia itu mata tariolo. Iya riwat tutum. Nare komat taja ngoko komatu amat yang iya ko wija-wijam mumuran nuanga buta ciwali ko. Iya ko taulangi muran nuanga buta rapak ko. Maka laka anak talagi le harapkan milau dongangi buta ciwali mopi. Betungan nama dodo mo papakuraga. Nasaba tuki lagi mandari nalupai ki. Lai kiri laju panda makule ya minatali poko capu idina. Ya kupurai kiri ngama SMS mani kada latuk ni kiri mata denang kan aku tanah-tanah maka lama disi moki gatuma purani gemandre mana satu ki aja anak teh tanah ini angka itu makoko akasia galau tasiareki buruk na tomato ya matewe dalam 1 tahun. Kedua milau masyar taluratu 60 na solalan na sitaung na kedua milau syare tomato talalan na sitaungi na manas sa idi mapahang agama mopi maga pabija-bija tak ko dia na pahang agama aja tatajang ina syare mesti ta sadari ro pabo apalagi ko bali bolata manitajang pajay idi arone makalang kabainay ko idi makunray makalang kalakay ko iya na pujisani ko totoo tapi aku tomate pasti juga akan meninggal terremoto makunray terremoto gana sulang pasti mapasa statusnya ko to sudah 1 bulan bapak meninggalkan yan ang kanaduda yawa makome makada sabar kita sa makasih Iya. Mesti saya ingatkan Pak. Ya nadena makanja bokong kita pasadia los solimul riman rasa. Tasakamaya tu tabawai makokwai ulawangnya tapunai yo kue bolata. Dia patunya punai Pak. Itu hanya titipan. Ketika kita sedekahkan, ketika kita manfaatkan, itu baru kita miliki. Ya itu nak kedapat tasawuf iya pa mapunay wi ko de mapunay wi salama mapun ni mo pi de betu mapunay betungan na iya ko ang kamopi kasara na mo katani de betu mo alay hakikin tapi ya ko mo berengi kasara na ang kanito hakikin na mo karena pahala akan jalan ketika itu disedekahkan dan tidak akan pernah jalan pahalanya justru akan ditanyakan dari kemudian ketika kita memiliki. Makanya bu aja na megala da ulawa tataro. Mak bulawa gang kasiko. Macam lama nang ulun na kulay buting. Pamuli titiyo ko kamalan ko. Tapi dito na ko tau penrangnya dito. Yeah. Aja tak kada nanukumostas. Iya meli. Betul. Sebenarnya perhiasan wanita itu semua tidak nampak. Bu. Ia tuh ulawan nama kunrai anu tasuk bumana tuh.
Kega nomor si di rantai. Itu kan di dalam. Yang kedua anting itu juga di dalam. Yang ketiga kalung. Yang kesana gelang. Itu juga di dalam. Karena auratnya wanita itu kan ditutup di situ. Itu selain itu hanya telapak tangan dengan muka. Makanya tak subuh mana tu lawan nama kunrai. Ia makoko masumanang. Makanya saya wasiatkan, dek na marigaga ang kaulawat tapun, dek na marigaga, tapi jangan berlebihan untuk memakai. Ang kayasa maka da sipato. Paya makoko apa itu sudah jadi masalah. Kemudian upasa toki maka dakaon na tapasadiya leta. Makanya tu ko manasa ang kawakapata, manasa ang kapasidakata, to di ilolongan. Na iya ko mabicara pasidak kay tawe, kega agaga palimega apalan na. Pasidak ka kami na mega apalan na. Nomor si di dalam hadis Imam Bukhari itu adalah mengalirkan air. Kega yasang ang kamasigi na bangun tawe, idi tanggung isumurbor na. Ya kotannya sumurbor tatanggung atau engkagalung engkagaga na paketes asikola pondok pesantren atau sekolah atau panti asuhan na melo makbor makanya kuidi na sabak na pake mak jenne lolongan ni apalang sesawai jenne na miti o kotana ninong ibere-bere makya palang matam mayukura na sarri makya palang kemudian turun ke akar tanaman kemudian tanaman itu berbuah maka itu berpahala. Na inung ngiro na nae patapulo so na patapulo ni na din na capo kuatan na. Setiap ibadah yang dia lakukan kita didoakan oleh para malaikat. Itu berkah. Tasakamay pak, tongang makadaki masoli mungkin makala 20 juta. Tapi cica mi mangongkoso ia panawat di paya talolongan ngapalan na nareko kama ilino. Itu pahalanya. Jadi mestinya macam memang yang makasih aja na di pajama ina. Pak tu tahu pak dega na jama de na pigaw ina. Na tulilari pahalana. Yan na tunah kada ko surimondri ang kata ko surimondri masela mite di kina ko jama ya maja na ka makala dega pala mako kada de. Iyaro na na purai mo pak guru mancaji guru. Mancaji guru ang kamuri na. Iyaro purai mo pak guru nga ngiro na yan ro na pak guru nga kumuri-muri na. Muri-muri na mancaji guru. Jadi iro pak disangang ipure mapak guru nga tatala imalabar di tangga na umae na sabari na amal kang imateru yan na rotulialit ko hadiah ko pong Allah Ta'ala pahala. Makiro. Maka pak termasuk itu kong kagalut tak melo na alalala tawi. Tali laloy. Ini katito di napahang. Nasa kurang itu galungnya. Di napahang iya tu. Iya tu galungnya kon talay lalang iya itu tak punay. Iya tu tasalay ematu mau pakai kotalay. Isalay wija-wija dali ko ningerang. Makanya yang diwakafkan itu penting. Maka tidak tahu maka seke pak. Mi polay bata galun na din na melo. Iya. Di na kurang. Tatamba mi. Nasaba pahalana. Natasalay manam mo. Ya kuidi yo lomate lakay na lakay baineta manasalakay monre malay. Ya kuidi baine yo lomate na baine lakay ta baine monre malay. Makwami ito. Iya. Aja takada na puji kilakay ko na puji sani makokwa. Ya kumate masa gede na baine na tuki lagi melo mak baine palay ko mate. Ah, dan itu penting saya ingatkan Pak. Kadangkala kehidupan ini kan dia disadari. Siya kaje tanah tu kulino. Sinampalada likul lisain hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sabaina sa nabita antara 60-70 tahun. Dia namita Pak. Makomoto malolisok makadwe matoni. Iya. Makomoto apalagi kon kanila sa ito limampi. Na tandra-tandra matangang itu kan nomor si dia nemu bak na ubangnya tandra na itu. SMS na lang kalamaw ito. Yan ang mapat di na ito mato ni ko tumakad de tandra to ito. Iya. Na tandra manang ito pa.
Maperingerami. Nasabak kali gaya punay ito hak pakai mi ito. Tanya hamili. Ito tak kali hak pakai mi. Di gaya punay ito. Mata hak pakai mi. Ya kunalay po nga latala nalagay pakita selesai. Dia gaga. Jadi dia tu gaga hak mili hak pakai mi. Yan na to ampay natin nga gamay iruba watak kalewe. Terutama di makunri aja na tapalit kay ironita. Asa dito yung ustaz aja tapalete nasawa makumimatiro na kibo po nga Allah Ta'ala sukuru kiro pak bereno po nga Allah Ta'ala ya kumeki pompa-umpa kita lengiban ni cilla aja takallu inapa tapaleko palete kabuti ka makunray na paleko nakallu na po na paleko pati ko nga ngetamo iya aja karena kita hak pakai bukan hak milik. Na pinran nami po ang Allah Ta'ala. Nagahaga to ba mo? Nagayapon na ito. Malagi kung kau to na tayo tinran na petulay ka chaspion na. Inran nyo to na napipalit ka chaspion na loko chopon na kama chay. Makumati ito po ang Allah Ta'ala. Makaligin ako to. Ni mo bisa wala kumati pinalit. Ano begitu? Eh, di nalarang ya gamay ito macanti Pak Bu, tapi jangan merubah pemberian Allah. Aja na to ka kita-kita Pak, mega to ka kita-kita nasa macanti o kay televisi ya narupan rasa. Iya. Tapi dito na ko to penrang. Jadi usahakan ya makadaka una macaki. Usahakan inang kawakapat. Tadi itu namanya nang kung kamasigi ibangun nang kasamit tapatamo kutong kana to bola ata kusuro. Nabi ta makada mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi dito nakada nabi ta nigi bangun di masigi makadami mambana masjidan. Nigi tau bangun masigi. Dito nakada di masigi. Jadi aja nakala bangun di masigi, man rasa ki ko di masigi. Iya, jadi maka nabi tanigi tau bangun masigi o kolino karena po Allah Ta'ala ibangungan ngi istano ko ilala surimun rin po Allah Ta'ala. Jadi itu tahu angkay sumbangan na ko masigi ko makbangun ite. Tatta angka hotele na kusuro. Angka bola yaki borang. Namo din na sampajang. Iya, natanero ba sampajang ija ti pasidak kayo ni. Namo din na sampajang, demi na tama. Angka bola na tapi dia na tama. Makanya kan si tonra akimis sholat wa atuz zakah. Kan si tonra ya. Tatongi sampajangin na sabah itu kuncinya surga. Kemudian wa atuz zakah, keluarkan zakat. Akan majasa kaki itu pasti dah kay monre Pak. Ya mo tu sakka ijolo. Ya komen re ya saya tak tadu pe sakka ita pala yolo. Nggih. Ya je kanja na tapoda memang ibas nas naki buah karung zakat. Na piloks memang ya rumah kada zakat supaya kumopi galungan ni pasu memang. Apa ya kalau ni boleh nala ni makun raya lina marajin. Pak ya kui dompingi galun na mo bapak na. Ya kui gugu galun na bapak na. Mak bajasi te galun na bapak na si sanay daros galun na mak na. Jadi upasang ya, jadi usahakan. Tapakan jaki sakka nasaba ya komeki misang waram parata tatamba atau de sakka nito. Apa iya ko iya tahu nge makamajasak ka kisi di juta na tahu pe masih di juta si tengah berarti 50% dale taminre. Iya ko pasti dah kakak dia na cocok nasaba dia hitungan na. Iya ko kasakka ka mana sa 2,5%. Komal iya ko ase ka 5%. Nasa di na mega. Maka po yun ka tama dari nasa dia na siya gaydo pa man yan kamasa dia na siya gaydo pa siya gamay majum pano. Nasa 5 pante siya mo pa nasa 20 mikaro na 5 pante tung panon 20 karo mo pa ya kini 20 karo mo panon na 5 pante mo pa dari kino cindi mi ana panon na begitu makurasyukurumi ya. Jadi usahakan ya ropa bo tapakan jaki itu kasakka wakka sekke rakka si cawe ka mana itu ya. Napa ni denandre api Pak aja na takada tanya na suri mo direke lino bawang
Denanre namo boleh de to na menanre api. Namo na tu nu tahu api tu de to na menanre api ko makan ja sakka. Nasaba kayo na sakka eropo. Cari pawasa makin lega ina mapacing. Jadi kong kagagay lega na mapacing berarti cari pane lega. Na de tu nanre api dara ko de na macarepa me tu nanre api mako mati boleh tanya mi carepa maka tulu upel mo bola ko cocok ni mapacil lahiranna tapi hakikinna de. Jadi namo na tuno api tawe de to nanre na sabak sipak na mi api matuno ya ko nalagay sipak na pangalatala apa sipak na pi na tuno ya anu macarepa. Tama ko itu. Ya ko makanaki mitaw kinanre api bolata na magampang. Pakanya ki basaka na de na menanre. Namo na tuno api to de to nanre apa de garopona. Tama ko itu apa na bibarahin 40 so na 40 ni na tuno de nanre api. Maka na pangalata lang padang api acake ko de nanre. Nasaba magay anu mapancing de nanre gagay ko palina kang ko de nasidakan. O pulok ko nito dasar na nang kaya sa mula balo kaya sa kumanam itu. Manre menre ase baruna de nanre jolo ko de nak baca kumanam itu. Tapi napasalaman natin makukuhay. Okay. Jadi ini penting saya wasiatkan. Mesti. Tapakan jaki masih dakata komiki selama. Apa itu tau mabasay pa ay lay puji manang. Namo tau seke puji to. Yo po tau kat di itu. Namo tau seke cacat to. Iya. Bahkan dalam satu riwayat pernah saya baca Pak dalam satu riwayat. Makraya kong katau seke letuki anak tako anak makun raya anak tajalalu tetariman. Apa tapatama turanaka? Iya, dalam riwayat itu. Ketika ada orang kikir yang datang melamar anak kita aja mutarima. Apa ia tu tahu seke okolino dega sahabatna namo kusuriman ribakoto. Tolilau jadi itu. Iya aja teman seke Pak. Pak ko tahu maseke tu namo tahu seke cacat ti makala tu tahu seke payan padala na wali na pali. Iya. Iya. Nah penia komiki yang enggak tahu kanja abas sabawan ni. Pasti enggak kita tahu kanja. Namo pura ki lau salah 10 tahu ko makai mabas sakit apa tahu kanja ki. Dan ya pasang pajang, ya ko pasang pajang itu makalan itu tepat. Ya ko pasang pajang ina maseke makalan itu pasang pajak bawang ya. Isa-isang bawang, lasuna. Dito kay isa na lasun, ito kay lasun na tsala. Ilalay uli na mamasa to, ampu naman di tangan. Yan na riya sa bawang. Pasampajak di kay isa na. Yan pa'y kung kabawan na to, matawa bawang. Palay kung makali uskas bawang. Tapi jalur keselamatan, iya rolet yang asalamakannya Pak Bu, may galalanda. May galalanda. Ang kataw salama na sabak sampajan, ang kataw salama na sabak sikirin, ang kataw salama na sabak baca Quran, ang kataw salama na sabak ampe-ampe medicin na laupadan na rupataw, ang kataw salama, bahkan kataw salama apa, gara-gara olo-kolo ni way. Iya, jadi aja tak kada mako patade, deto na te mana suku Pak, dia lepas suku mana. Angkat aku suruh masampaja maka galak tapi kusuruh mapuasa nasanamu itu ramalang sa disipan rasa toka. Angkat aku suruh masidak ka maka seke tapi aku masampaja sunat dia gagak kalai. Angkat aku suruh masikri bakitanga tapi aku mengaji ulang-ulang tema baca Quran. Jadi masing-masing kita punya kelebihan dalam ibadah. Aja takkan ketian dia nak kena sumba, tunggu dia nak kena sumba. Tapi kita melihat bahwa tidak pernah alfa sholat sunnah. Jadi nanti itu ibadahnya dia dari situ jalurnya. Yang penting kata kapui. Ya miko deto na tapuasa deto na tasikri deto na tangaji deto na maseke to ni desi saga buah-buah deto. Pamase manisapa. Tapi dia itu gak tahu dia kadecin apa kamu nemu. Cuma kami tahu mega tasalan. Deto tu gak tahu madece suku to pasti kekurangan. Namo pikko bate tamite tetang kekurangan. Iya. Jadi na to ampe deto tu nawat dibencila date kong kataw si benci kay jamo ta bencila day. Kamu tu matut nang kanewaiki. Apalagi ko pa politik pajay. Jalalo ta si salah-salah. Menre itu mancaji iyam itu ko watun na makampanya te na madarino ka chana to na. Ya ko terpilih madari tatutura apa. Tapi deto nako Pak Dewa de.
Iya. Apa aga nasak na pura mo waja na paka napili. Iya, maka na tuwa ta ko pura ko waja na pipili Messi ko yali. Makiro. Yo po ko din na waja kito din na pipili to di matana matero. Yo po ko tali pa dire na makara ka salasin. Ini mata po gitu. Iya. Tapi dito gago ko di ka. Ibadah kay katonroy matuk ya kapoy nomoro si di sampaja perlu jalalo ta salaibi namo magarepata sampajang ya pe ko detu le tepat waktu maka tama loroy tate 10 2 5 menit namo tate si di pita jamai ko kopi ro sampak betuangan na dewa kada tunday sampajang de tapi maka aja tak kada ia minas sako pamula waktu ia ko monrin na de tatta ia sah bahkan makada nabita ya kung kataw masampajang pura mo rokok sirakan na tamo batu berikutnya masih dihukumi sholat pada waktunya kaya sepura ni rokok cica napa toko pole rokok masampajang lororo na tapak bangas sarat makada nabita lai hukumu ngopi itu teh masampajang ko waktuna walaupun ekornya sholatnya sudah masuk di waktu asar tapi karena kepalanya sudah ada di duhur makiro cuma makarami nabita abdalus sholat awal waktiha si kanjak ne sampaja ko pamula waktu na sabak magay maaja na jito mabela idi na ko yuli anak tetap payuli na tapang kamario nya wa yo po ko katalupi goray si gari gini si makiro mangundangi rapat tate erwa na tate 10 pinangka manre manitay nang kay na liwa kunrun mako tapi ya kuyundang itu apalagi ko de penatawa de penadapi waktu na nangka tate erwa undangan tate pitu ni nangka mo pa kasih matajang malak dai poranno mako mati tu po ngala taala ko tate 10 na tama loroy na sitangana 10 mong kami man ko masigi itudang iya tu tau ijanji pamase maraja ko po ngala taala yan ariya sa menunggu waktu nang kapo tu tau kama pitay na palari panapay naganggo seta pura ni nala sa lisapa danita si bunga-bungana na chukesi padahal pura ni bataw napay ni ngaraman wayin kira sasay de panipulungin na pulos si napay liwa gan na kung bangit katotawi bapi masalawa pita ni cakarudo jadi kapangaray itu tahu sahakang tagang kulangang kung makala katuto tahu makala sibuk ki ustaz sibuk ki pa dito masampaja kala game ma pa sibuk ko kada tol masapadale sigilingan ije to kapang manang kamalupay malikwe dale nagara-gara masapadale mestina salai bijole itu jama-jama masapadale mulok ko matoro ingi dale lawan ko yo milaw yo ko matoro ingi dale napa ko joka ina to ampay suro masampaja subo na palo galunge isuro masampaja subo na palo pasay yo po siya sama ko koy ang kami man ko pasay di pa na subo tapi dito ka to penrama ko di nga aja ya lalo ko tau panrita pa hakiki babu saya diwasiatkan itu ya kome koma barak kak dale muna ko masapa dale ko masip pitana na pa ko masuk yan na to nakada manu mature iya tu manu dito na may makali ja ukutan na mapatta de pa to na mapatta de pa nalabos so mata na senendre na machik tate 10 2 matuk mo ni nataddo isiban na nasaba no malaika seperti ke malam melo isubu matuk nataddo isiban na masih kiri itu apa itu malaikat penjaga siang itu sudah turun masih pitu nano ya napita natanen noni tegere ta 10 na jadi manre menemo makare minanre yo pwede ci dia na tajaji na mo andre makatoran ay kala yo kumanu tegere yan ti akong kataw makadang kana kada pekay anak dali lopo ya tu bukan main ako tasi dia na makasibiang tatang kalolongan
Kasa syafaat pahala. Na mau pa ulah dah tu tau mega nak na pak tau pa na tu tau mega nak na. Pak makanan nabi tak kasa syafaat pahala ko puramu ya kai. Sinin na deceng na pigau enak tak angka bonus na lolong atau matoy. Yana tu nak kada nabi tak siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Ia tu anak makun raya syafaat. Ya kongka 2 anak tanak makun raya na pasampa jamu akaran nuki. Dia na pagi saiki pong Allah Ta'ala api neraka. Ya ni ko aro anak aro ni sabaran. Sabaran ki koron. Pak Dega apa jaminan na koron na makun ini. Dan itu pun ahli ibadah kata Nabi pas sempajam. Iya, yan itu yang pay laudan Nabi ta supaya mega anak umat na matu madimonre makun rai. Iya na makokoy manasay. Kaning kamati tadi makun rai. Kamana karon ko misuduk na mon. Iya. Pak mangka riwayat uruntuk maka dadena kama lino na rekode na 1 banding 50. Atau maka 1 banding 40. Jadi 40 makun rei na pasi di arone perbandingan na penduduk na lino na pakama lino. Iya. Maka na kira-kira jagai arone kuci di mani arone na 40 makun rei. Tanang-naway ni gare. Aja na naroni tapu iti na kuci di ti lay na 40 iti bira makun mani bati ta jagai. Makole bak ni tu batewi jagai wi makun raya surum ria akhir zaman si bawa jagai wi arwane di akhir zaman. Tanya nak makun raya bawa mapak bitau makokot. Namo arwane mapak tahu-tahu. Nah tanya to malole ba namo to matoy mega to ginte. Iya. Mega Pak. Mega terpengaruh. Biasa nak malulem ini makukona mo to matoy. Apa iya na roh HP wero? Iya. Iya na roh HP we. Mega dak gunana tapi mega to kasolangan na. Cecawali na sa to panditata. Iya. Iya kuidi melo make gunanya ko deceng manci deceng tapi aku mi palok ko jay majay. Mako mega to makala pak balik tu HP kakade nang kena balik HP. Ya ko makala ko talu to na tepuk tau makatan ni HP mi tu pak balik. Makit. Makanya saya wasiatkan, terjaga tantangannya sekarang berat Pak. Gak nama gampang. Makanya kong ke masalah aja na Pak itu ko HP tak buka mana pita mana. Aja na ni sama nang itu masalah tak. Iya. Mapangewalakai na tapamaki buat status. Oh ternyata kau begitu. Ya. Apalagi ko makibuan ni status aku tersakiti. Kenakalah. Kung ka masalah, ambil air wudu kemudian sholat. Nah sebab degaga komunikasi langsung si tembus pong Allah Ta'ala tanpa perantar kecuali sholat. Ya kok pak dong ngamit tamu pa itajam. Makanya ko macan ringilah kita aja tilo dong. Iya. Aja tilo dong. Matanggal ada Nak kedua ni mereka malaporo so sining, malaporo so kami sih. Maka ni ko jumai na chandri. Namin lodongin ada penilaporo. Na catak mi malaikat aso 1 dicatak mo pa asoha icatak mo pa sini pinapelaporo nawad ditubot na di penilaporo makiro dito nawad disalahkan malaikat na sa bayaling tugas akadua ko malaporo seminggu aso sini mo lapor aso kamis makanya Nabi minta kalau ada kebutuhannya umatku mendesak suruh ni masampaja. Nah sabaya sampajangnya sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Nah catak mi malaikat pahalana tapi urusan tak si urusuki langsung si Bapa Allah Ta'ala. Iya kok pak dong. Nah catak mi malaikat na pernah lapor. Kamu kira? Ya lebih ya ampai dia usah pakak. Ya tu kau tahu diwak lampe na doon na kupur mak beresalah. Aja na kupur aku mak beresalah. Nah tatutu itu. Walaupun doa sudah sholat itu dijanjikan mustajabah. Tapi dia kacau ikut sempaja monrimil lawi. Nah sebab sifat bicara langsung itu Allah Ta'ala. Kamu kira. Pada kena mata telefon ni. Aja lepas dia telefongin apa kau milau. Salah-salah itu. Maka dia malaikat terlambat kau bos. Nah pura nama bicara. Kamu kira.
Mestinya dipahami. Makanya seluruh ibadah itu kan ada sholatnya. Niki joka, engka doa musafir. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya kota baca ya aja tuh pasti sambung. Kalau lupa dong itu Pak Bu. Bismillahi tawakkaltu 1. 'alallahi 2. Wala haula wala quwata illa billah 3. Iya koi baca Bismillahi tawakkaltu ini akan nih agak ya kata joka. Agak tak kata joka. Meki lau masinga, meki lau siruntuk, meki lau maga atau dalam perjalanan aja kan masih lah maka nak musibah deh. Tak bacanya itu Bismillahi tawakkaltu. Nasaba upam mulaiwi nasaba barakaasan na po Allah Ta'ala tawakkaltu okko maidi madenun napaki makada alallahi sinin na melo urus okko mana midi uparewa po napa makada degaga elo ulle ko to elo ulle tamana mina tiasa la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Jadi baca bah bismillahirrahmanirrahim. Apa gini meti cupu bola nama kau nampak tu. Awe. Ya otomatis tariolo macam makada kiasan. Makada cengari cupuk bolamu. Ya kumita mau pi cupuk bolamu tu dek selama ko tu. Yo pidi cupuk na bola te cengari. Ya nasang itu copok bola ajojo na ulue. Ajojo na ulue dia tu ni cengari cukuki. Icukuki ajojo na ulue ya kodega kai bayangan na ulue kada aja mujoka. Abala tu. Nyana tu nasa copok bolamu dia tu nak kada copok na bola ya monroy ya copok bolamu. Iya. Yo pidi macopo na bola ta yon roye cengari. Itu le cengari Pak Liwai belana. Makanya tu nak le copo bola mesti tongan na ulue tu jojo na ulue na suruh kimin. Apa ya tu tahu melo enakan na musibah kalau dalam hikmah itu demeto tu kan jojo na ulun. Hilang itu bayangan kepala. Apa dia itu gaga napakan kapong Allah Ta'ala dia nalingi tanra. Kata nalingi tanra dia nala bawang itu. Kung kataw maka na mati mandada. Dia na mati mandada. Sapalay ko to maka deh. Iji tiya sangi mati mandada. Ya ko silalo na jaji na mati. Tiya sa mati mandada. Silalo na mati. Ya ko munrumi 40 tahun na pamati. Dia na mati mandada. Na makatit tatu. Manang kamu asa mati mandada. Na 40 tutut. Ya biasa mendadak aku pas jaji na mati. Yang tiasa mati mendadak. Pak silalo na jaji na mati. Ya ko 50 mo tang umuro na mati. Dia tu na mati mendadak. Na makatit tatu. Ang kamana tu tanra na meki matinro ka tanra cakarudu. Papi dalik manang itu. Ajalalo ta sasaya tu cakarudu. Pak megato tu tau namo catinro na cerito. Manang kamana nasa makwa mata patinron na. Awe make ga tahu Pak Cia matinro matanna egan na jamaah ku uruntu ang kalalo siminggu dia nang kalatinro macalla matanna pada komelo mak betu mak dara matanna 1 minggu tidak bisa tidur aja pape dalela dia tu cakarudu maga na kene langsung bangi matinro dia tu cakarudu matangangi maplado tu nang matinro bawa iya na tu ampai makada nikmat salah satu nikmat itu dan tanda itu adalah ngantuk aja ta seseleta akada nabi taja mo bawang ngelemo ya ko cakarudu ke tinro ki aja takar meno aja na jolo apa pisawi apa ya ko jama-jama tataja makala selesai jama-jama aku degal selesai apalagi makun rejim degal selesai zaman pure masasa melo madako sasa pure madako sasa memen re manasu pure manasu me plenanan re me ma bisa penne pure ni man re matu ma bisa pare pura bisa penne misi 50 sasa pure sasa misi lebih sasa misi manasu degal purana. Iya nakala selesai pijama kuas sampajak dia na sampajang. Iya na tanne di papuray. Makiro. Ada ga purana jamata tu.
Wah, iya gari erone kamu. Iya, dan itu kan coret jeung zaman makun raya. Makanya ti Pak Guru ki Bu, ya kotome matinro ibace subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 supaya sininna takko etak de mana kotomo. Itu Pak Burana. Ya kau Pak Boting yang kata sarai nama Pak di mana atau boleh ki mangoto mabela pura ki makareso maga nama Pak dilele tak ya bamu tu tak baca. Ya tu ni Pak Guru ngi Aisyah ko nabita. Anu pati mah. Kami lawi pembantu nak nabi tamelo ko Pak Guru lebih makanja daripada tu milawi. Kayak rumah dia nanti tidak fit. Agak nasa nabita. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Itu kan ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Subhanallah bukrata wa asila pas singkeru nasan makanya 100. Kena kita baca ya loh. Dia nama takko. De topa tu nama pat dia lelena. Apa kata tu makure ko pure matinro na pamoto undo tak kejenna. Madudu nyawa, iya tu baca sebelum matinro tapi sebelum bukan sesudah bangun. Riwat tumelo tak matinro ni baca. Pak itu Pak dongang yang kotomel matinro mak jenne ki jolo. Baca Fatihah Pak dongang matinro bismika Allahumma ahya wa amut. Napai baca Fatihah kepa Kulullahu akatelu, kulon surat bil falak akatelu, kulon surat bin nas akatelu, alif lam mim kahum muflihun, ayat kursi napa dua ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah, la ilaha illallah 100 kali, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, alhaqumut takasur kacicam, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah kapitu. Mari ditebaca loh kan? Agak JP tak baca. Iya, baca mana ngira Bu? Fatihah kepa pada ko to masjidat ke 400 dirham berarti 40 juta. Baca kulallah wa katalwi patamma korang. Kulon surat bil falak supaya dia ganggu ki gangguan jin. Baik itu kiriman-kiriman. Kulon surat bin nas untuk pakai salama. Alif lam mim sampul muflihun untuk akidah. Ayat kursi itu pagar. 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah supaya dia ganggu kijing. Bismillah ke-20 sidi tutui supaya kongka ilmu hitam nakiri tawe. Kemudian yang kedua pencuri tidak akan naik ke rumah orang yang membaca itu. Detonale lempak bolana detonan reati kecuali itu temak bolo kuirisalo di memang ala lempak. Iya, kan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar la haula wala quwwata illa billah dibaca kepitu maka Nabi tak aja mau matinro ko dia mau umrah ke Cicang kega sang umrah ya tu ampai ko to matawa apakah dia dibaca makanya kepiti baca karena itu sama dengan umrah 1 kali. Alhaqumut takasur baca Cicang pada ku baca sisa buaya di lalana orangnya hadis dari Aisyah. Ya. Agak kita baca ini. Tigakul, alhamdulillah. Tak berungang ko pala 5 tak. Jadi micu ya berungang min apa ya sapuam. O kuata kalian riasa mandi ayat supaya nomor sidi dia ganggu ki makhluk halus. Yeah. Kemudian yang kedua dia tu nanu kita kolok bansane beli penge, bansane kalajengkinge. Namo bahkan nyamuk itu tidak akan menggigit. Itu yang suruh kita masuk pun kota ya betul kan mandi barakah. Namun itu kota milau doang. Itu tuh Fatihah atau bi barakatil Fatihah. Itu kemudian dihisap, dihisap ikupurnya so. Napa ya sepuluh kota kali ilawi barakah. Itu namanya mandi ayat. Jadi itu dianjurkan oleh Rasulullah. Mereka tuh pada ayat kong kamapat diutu baca. Kamu tuh baca Pak. Ayo tuh. Jadi sebenarnya banyak. Nah, kemudian mesti makada kau nang kamu dalakta makanja pion rota. Apa ya tuh alalangin kamaki alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, kemudian digiring kepada mahsyar, nanti di situ baru mizan, setelah itu titian siratal mustaqim, kemudian antara syafaat, kemudian antara surga dan neraka. Ya, komuniro. Tapi angka tu tahu kok pinara kenapa jemput.
Angka toko pinaraka ni jampu, angka toko pada masar ya len naungan. Angka toko pi matu titian siratal mustaqim bisa dibantu, memudahkan melewati. Angka toko meninarakan apa yala. Syafaatna Nabi tak tu dan rupa angka syafaat khusus sebelum masuk neraka Nabi sudah beri syafaat. Angka tu syafaat umum ko pinaraka apa yala. Iya. Jadi iya ko Quran de. Iya ko syafaat Al-Quran mapamula la kuburu na jaga memen ni. Si salah. Iya ko syafaat na makanya katu surat apa lah ya? Suratul Mulk tabarakah. Apa lah Ibu? Iya napalakmu itu suratul Mulk insyaallah. Itu menjadi perisai di asap kubur dalam asap kubur. Maka di Nabi surah Al-Munji'ah. Biasanya Al-Munji'ah perisai dari asap kubur. Tabacai tapalai. Ya ko tapalai ne waiki insyaallah. Angka riwayat itu koni makada angkai malaikat pacalai melo calai nak kada suratul Mulk aja nasabangka ka ilalanna. Maka na tahu kalasi. Iya rote to pase tanya to musri to pase. Iya na pole boto rewai masempajang inapa mengaji. Baca suratul Mulk paboto. Salat tapi pase masempaja masempaja. Tapi boto matay. Nabaca mati suratul Mulk sampai dia bisa hafal. Iya na waktu na may calla, makanya suratul Mulk aja mo calla nasama angka kailalanna. Dan itu tidak disiksa. Iya, barakah na suratul Mulk. Tapi dia suruh kilau boto maka dama angka pa boto ipas salam aku suratul Mulk. Iya. Jadi itu penting. Betul kan ya kok kurangnya syafaat Al-Quran sebelum masuk ke neraka. Pak ni kamu tuh lala syafaat. Meloki dalam sakaratul maut. Itu ampe ko sakarat ite Pak iwaiwi. Peko beti mewaiwi jeneki. Pak enang kamu jenek nate na mati sahih. Kemudian talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya kau dia nulek baca. Magina la ilaha illallah Pak. Matanya syahadat. Matanya ayat kursi. Magina suruh baca la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah. Ya kau syahadat. Kedomo patimun. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dena cucu itapu ko dena kedo timu. Ya ko la ilaha illallah dena kedo timu lillai di bawah kedo. Bahkan nang katawan dibaca Allah. Pak dua Tuhan desana. Man akhiru kalami la ilaha illallah padahal jannah yang lain man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jika dia nulek baca asyhadu an la ilaha illallah. Ya mana Allah. Allah. Tapi kalau nulek mau baca, kita suruh baca. Aja ta bacanya ilala ngemi. Makanya laki nu talkinkan, tuntun dia. Ya kau pura ni baca kada la ilaha illallah. Amma ko ni aja na tanu sikal. Baca pi aja. Amma ko ni Ina pura mo na baca. Yan ko pura na baca la ilaha illallah pasti kana na tatuntus sih supaya akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Mega po tahu nasa way pura mo lala ngaro la ilaha tapi dia na baca. Mestinya kayan dianukan itulah orang yang meninggal itu, orang yang sakarat dan dibacakan surah Yasin. Bacanya surah laki no mau takum di surah Yasin. Kanya itu dibaca surah Yasin. Tapi surah Yasin tanya Pak Bunu tahu pada zaman de syafaatnya itu. Makanya itu orang tahu panderita di kitab hikmah itu nasuruh ki baca surah Yasin untuk orang sakarat itu angka yonri lepang. Bukan salamun qaulan min rabbir rahim bukan. Tapi yonri lepang itu kalimat mubin. Fi dhalalim mubin. Lepangnya corona apa hilo dong. Itu 7 kali terulang dalam surah Yasin. Jadi yana rotabanong kunadapi ro lepang. Tanya salamun qaulan min rabbir rahim. Yamini pakai salamun qaulan min rabbir rahim. Kung keluarga tak dalam perjalanan, atakko na kana musibah dalam perjalanan. Atau meloki ko papat bilodong ngina salama, ku salamun qaulan min rabbir rahim. To lepang baca ketelu tapi di antaranya itu ada doa. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi
wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tapalak meron to? Kaya kapat ni baca ro bismillahirrahmanirrahim. Ya ko pura ki masa paja mangaribi ta baca Fatihah cica kul Allah wa katallu, kalau surat bil falak kacica, kalau surat bin nas kacica, ayat kursi cica na perlu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmin syai'un fil ardi wala fis sama'i wa alim. Dibaca ketellu. Iya, supaya dia akan den to mangkeling kariba maja. Kemudian juga tidak kena hal-hal yang tidak baik. Iya. Pak Mega tuh biasa masih reati kong katau madecing. Pak ya tu lah saya tulah sati maka tau ja. Dia apa tu napita? Tapi wai majalah dah. Nama dari ya punai ini tu dari mapunai nama gampai iris saya tulah sati ya nang katau malio to bali bola ta malio to nai di masusah. Lah sati ya tu. Ini dia sepat dia ti. Iya. Tahu maliki pasangi ngali nama denrem. Tahu mali guluka salina mekke. Nah itu lah saya tu. Malio to bali bola ada seni, na cicilnya tu maka na cicil na tanate kalau suruh wajah. Tapi dia tu kagak ko penra dia kagak. Mereka. Kemudian amalan aga Pak Bu magampak-gampang ijaman nama tandre-tandre palan. Angka tu natarongang ni nabita. Nasaba ni sa nabita kana maponcho numero na umakku may kamoy tinro na nanya tuo na. Kami kay tinro tanay tuo tato. Tanay kini kare. Tatay siya ka tinro kon ni. Tatay siya na po. Tatay dua. Iya ko tatay asera tinro. Moto ni tatay 5. Tatay apa? Ko tatay asera la ko tatay apa siya jam. 7 jam. Napa matinro sa si? Kung matinro 10 jam. 10 jam yang manang. Kung 3 jam yung matinro. Berarti 10, 20 pajat lang na sa siwal ni. Agad taja malan na. Manre. Apalagi kung kataw tatay pariwabo piwan ni natinro tatay serapi lenoto. Napa matinro si tatay si di sangan na pilima noto karemeni. Yate ito kung napulo na tang umuro na patapulo ita lutaw matinro. Iya. Makanya tu ampai komeki matinro niya kang untuk deceng. Matinro ki niya kang moto masampaja tahajud. Poko tanya kang untuk moto masampaja subuh. Eka matinro masih supaya moto ka masampaja subuh. Siaga etata matinro itu dinilai ibadah karena tidurnya untuk salat. Pada milo kumakala meka matinro masih untuk moto menonton Pak Goro. Ya tahu itu nalolonga. Niya kemana untuk agama? Padahal matu ko subuh, masa paja subuh ki. Suju pacapuran na sampai subuh. Tanya kami mani masa paja loro. Jadi kenro ki lo tetap menuju ke salat. Ya nanti asa sampai tepat tu. Tanya kami mani. Makanya niat salat dengan niat mau salat itu beda. Ya kok niat salat pada saat takbiratul ihram. Kalau niat mau salat, aku suju pacapurannya. Makanya tu sampai dari selangnya 2. Itu beresalang ini itu mak beresalang koto sirut tu si berpisah. Makanya salam ke kanan isumpung iwetu pamulan. Kemudian salam ke kiri napela pesang. Jadi kotanya kan mas sampaja tu. Itu kare ko suju pacapura ke sampaja subutannya kami mas sampaja loro. Lauki galungnya tetap menuju ke salat. Apa puratannya kan untuk mas sampaja. Lauki darah tetap menuju ke salat. Iya ko mati ko darah tanah mati syahid karena meninggalnya untuk salat. Sama kiro. Ya naria sesampainya tepat tu nang kahada sa nabita. Maka nabita umat ko adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Suju pacapuran na tarawih pacapura suju tarawih. Ternyata memang ni untuk matarawih tau memang maka majasa kaki makoto. Mapuasa ki makoto. Pasti sumpu-sumpungi. Aja nih rumah kada. Assalamualaikum lepak ni weh tepat 5 menit mas sampai jana pasti tengah jam mak gosip bangker roki. Nah itu lesokongi. Apa kira? Mestinya niat. Itu ampai ko to mengaji. Biasa kima patama korak ga. Agak sana jero khataman Quran. Kung kana anak biasa pandai tama. Itu pa pandai tama na baca wa duha layawa kan. Nadapi kulong subrat binas rewa pe malakopatnya si bali planning. Male gang kahumumuflihun. Na pamilaw do. Magini parewa na teman yon na. Mani parewa.
Itu namanya tahlil Quran supaya dia naletu Quran na rewa si pemang. Jadi ya romatu komatei berarti dia sudah berniat untuk menghatamkan Al-Quran kembali. Jadi aja na teman apa tatutu deh parewa jolo supaya si sambungi materu. Makitung pay suruh rewa tu jolo. Malay alif laming gang kahumul muflihun 5 ayat pertama suratul Baqarah. Makitu babu. Jadi aja tanu betul tapi aku ya Pak isa suruga tau malapa itu tinda. Dia gak susah no kepada narupa tahu. Isa suruga itu. Katau malapa tinda cubi-cubi aku tahu makalai de mero kasih nesang. Palai kong katau meme mapangewang nesang ele na tuju makalai si salah ka aku mapangewang alabi di mamako. Ia tahu makitong kabolaan aku suruga. Yung pwede siya sa manasay sala na to mewa nasa yan pati mewa. Iya. Tapakan jaki ahlak taku pada tarupat insyaallah. Kalau mau yang yasir wala tu asir kata Nabi mudahkanlah jangan persulit. Bisa suruh betul ya tu. Iya. Tamudahkan kita urukong kagaga tahu rusuk tamudahkan. Kagaga nate mudahkan. Pak maka tega Pak sidaka itu maka ka termasuk di mabili dalamnya makohe. Yan ang batu kutu tangan lalang yung talagay. O pakai pasalama itu. Yung kagoro kutu batay itu tutu Yung po to mabiri batay. Mangudo sarli na pengilo ko tangan batay. Sesa. Ang katudosa pa. Di napahang ito Ito polisi tidur Polisi tidur mo kaya sana. Dosa lupoy ito. Ya ko ruway sa na panumpanaw to na lupa o to na nano ko mana tayo ko to ruway na di mana dito toton renge. Ito din nasa dahari tayo ito. Niya kung kaaga na suri na bital lagay. Ang karupo ko lalang na suri lagay. Pindahkan duri di jalan. Itu adalah sedekah. Lagay. Iyo po hindi to maki buah palang ko lalang ya. Palagi ko ito bango to pasangking Dia nasadari itu dan itu dosa besar itu. Dia nasadari. Iya. Tapi dia tahu ko di. Nasyaga to lalo siya pa motor makire-kire mapadisi manang. Siya kan na tahu Isus say lalan na siya gara-gara di tarero gagero. Mate ki mato na to linola mo patawi dega ngay di na tahu di wasusat. Ci di bawah tahu Isus say pak wat disiratu kita tertunda tama suruga untuk minta kehalalannya nanti kalau jadi kemudian. Apalagi kok si ratu teh susah sesok. Nama-nama igare. Tapi dia tuh kok penra di. Dia tuh gak gitu nak puluh dia gak. Iya. Ini dia nasadari tahu ya. Iya. Mudahkan. Nanya itu tahu lomongi pada narupa tahu Pak Salama. Kemudian agame tola. Iya ko sampajang angka tu sampajang makan jalada. Ko sampajang kemudahan sakaratul maut angka tu ko di Jumai. Namanya sholat sunat tahwini sakaratil maut 2 rakang. Purapi mas sampajang mengeribi sampajang sunat rawatib imunrin na mengeribi 2 rakang tapi pangupuna Izazul pangupuna tapi itu dibaca 15 kali setiap 1 rakaat. Itu nama lampe 10 menit tajamah. Tapi itu untuk kemudahan sakaratul maut. Yang kedua ipatajangi pasaginangan iki buruna. Itu sholat sunat tahwini sakaratul maut. Biasa mau tajamah kapan? Ya kota nayero sampai sunat awabin na tajamah. Anna rakana palawangan na mga ribi isay. Ya dampangin dosa 50 tahun tanah. Kemudian sama kalau kita sholat sunat 12 tahun lamanya. Itu sampai sunnah awabin. Ya kalau itu lejame soso cica nasi minggu. Namo yan ako ni Juma'i bawang. Ya kalau itu le sisa si minggu sisa na nasi ulang. Ya kalau dia mau patul le sisa si ulang sisa tulan nasi tahu. Ya kalau itu le naman pati pure tajama cicak. Iya. Ya kalau dia mau patul le aja na lakutu. Kemudian ya ko puasa engkau tahu tu puasa makan ya. Kalau dia tu 5 puasa saling Kamis puasakan ayamul bid 10 telu 10 pas 10 50 ulang pertengahan bulan Hijriah. Iya na tu puasa nasa nabi tanigi jame pada kuma puasa sulap bujur. Itu juga untuk awet muda. Itu puasana Nabi Adam. Biasa minta jame rodi. Ayah ko dia tulay pasidakay na ton roy.
Angkat tu pas sedekah. Angkat tu sikiri. Ya ko sikiri. Subhanallah bihamdi dia hadada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Nigi baca ketelu itu yang paling berat timbangannya nasa Nabi tu seremoni. Kita baca ketelu ko pergi masa pajang. Malpun cuma tu subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Apa lagi? Depa. Ya ko dia tulis pasti sedekah. Ya pasti ya memang kalau memang ni pasti sedekah kami nama tandre kega. Ya pasti sedekah kami nama tandre. Ya kung kataw milaw sumbangan ya lengi gonci ngonro dita. Dia pernah kata jamai. Kamilaw sumbangan kada yang kata la gonci na lodi malah. Atau ya lengi tasa inalena malang ya lena. Ya pe ko de tulay aja tite ko tak berengi pasti sedekah. Kalau bani rodi na patapampeng makada bau. Kena tu nak kada pong Allah Taala nigi ataku malenga de na bilang nga na lenga de to bilang nga prewakan. Yo pokoi gat tangina sira tu na paisoro si pe mata. Anra si malaika. Sila dai mak de kim. Tapi engkau tu pasti dah kebabu. Sering saya sampaikan ini akhir-akhir ini supaya kita bisa amalkan. Saya dapat itu di hadis aga angka tahu nasa nabita dia naloko pada masyar apa napa ibangkit katau ini pala alamat tinrosa tu tema tu malah lalu pada masyar jampu memang dia lena jadi dia naloko pada masyar antri baru berjalan menuju kepada masyar itu sudah dijemput oleh para malaikat kaya yaro tahu masih dakai dia ni sangi makalani kana sidakai tahu isi dakai dia tu ni sangi makalani kana sidakai. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya ini mampu-mampu aja na masjid kematan rang kita pakai. Ya ta pakai na. Iko carana sa paki onro wadinge masjid ki detis sangi makalani ka tahu tasidak kai. Ya tahu ko ro tasidak kai ya deto ni sangi makaledi maling. Kama gampamo Pak, mega tu pesantren ngoko penrang pesantren na gorota. Pesantren prepare, pusidra banyak pesantren. Kalau iko pak kepala korang atau panti asuhan. Aku dak bani gurun maka databe Pak Ustaz yang kagak nak takut nak sekolah wad ding bantu anak yatim gak tau pakir miskin maka dak engkah maka dak siaga pakai majana si ulang ngokut anak itu makanan maka dak misalnya 500 sabu kada ya pakiringan pakai maja setiap bulan ia petanggungan tapi aja tapodang nga iron anak kada niga sana aja to na tapasirunto ka aja to tapodangi maka dak bantu inaro yang asa nabita tau masidakai dia ni sangi makalani kata masidakai tau isidakai dia tu ni sangi makalani ka sidakai. Jadi dia ya ko selesai mati orang anak nama na berhasil dia nang kaniris sama kadaya dia bantu ya anak waktu na masih sekolah. Itulah yang sebelum sampai kepada masyar sudah dijemput. Dia nalau antri napai malala na jemput dibawa ke Rafiki lala. Yo pokoknya pasti pulung iya tu tahu enapa bagian ngampel lo ni soting ibalender manamo pa ya. Dia na langsung ya tu. Sapaki lalang ya wadinge magampat tama suruh. Dia nanti. Atau melo kita masuruh dia tantri. Melo kita. Magampa bu. Telu pesan Nabi tayo dahulu nal jannat salam. Kami kita masuruh dengan penuh keselamatan. Kega. Wala ide cetau mapija lakoridi. Ya kung katau maseke abas sakit. Napau jaki tadi lodong ni madece. Tulemo kira-kira. Yo puko maseke itu makanya itu siya kaparanga marana caw. Sisil lemo aja nasa layo. Yang kedua otoki makasiwa di waktu mana-mana tinro na tahu. Itu sholat tahajud. Namudun rakam. Kemudian yang ketiga wajarang indra dan tawakin rangnya dia ni podang. Bali bolata macicil motor ini palepat. Insyaallah. Bisa suruh lagi. Tulemo. Madodong memang. Tapi kalau ada tu malah cara aku pamula na latu capa ya to na cidetal. Rasulullah itu disebut Sayyidul Anbiya. Makanya bulan yang dihadiahkan kepada Rasulullah bulan Ramadan maka disebut Sayyidus Syuhur. Hari yang dihadiahkan kepada Rasulullah disebut Sayyidul Ayyam. Itu hari Jumat. Istighfar yang diberikan kepada Rasulullah juga disebut dengan Sayyidul Istighfar.
Sininna Nabi angka mana istighfarna. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sikirina istighfarnya Nabi Nuh. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sininna Nabi angka mana istighfarna. Tapi khusus Nabi tak, karena dia adalah Sayyidul Anbiya, diberikan Sayyidul Istighfar. Agar nasa Nabi tak, digaga pak dongan na paturu pong Allah Ta'ala. Ban nama pamuli Nabi pamulangnya leturia, menyebabkan iblis menangis sampai matanya bengkak, kecuali ketika Allah menurunkan Sayyidul Istighfar. Jadi digaga patari ibalisi bapak ibu sekalian, nataro sesakali rilainnya waktu na napaturu pong Allah Ta'ala Sayyidul Istighfar. Terlimi matok magay makali balisi makkumani bate kumelo pa sila kaybi umat na Nabi Muhammad na apo na Nabi Adam. Tapi ang kapadongan na paturungan ni pong Allah Ta'ala sakali saja dibaca pong Allah Ta'ala jamin. Ya makali pong Allah Ta'ala napurangi Nabi ta, Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku dan kepada umatmu, siapa yang membaca doa ini sekali di malam hari, kemudian mati ya Tuhan ni, ia jamin sa surga. Ya kung nabaca ko suy na mati at suy ya jamin sa surga. Iya banaro tapala. Macila kay ko dita tapala yun. Iya tapala mo yun insyaallah jaminan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapala ni. Depa rewa kimato ang kamanamoto HP na anak tato HP ta buka Google na patakati Sayyidul Istighfar itu akan naik di situ. Talayaro. Tasura na ta download at tasura moki na patapala. Tapala ipa nabita jaming itu. Pong Allah Ta'ala jaming. Makin nabita digaga pa dongan na paturo pong Allah Ta'ala na teribelisi na sabak memo pong Allah Ta'ala langsung jaming. Ya komeki ijaming sa suruh ko pong Allah Ta'ala amalkan. Doa saya mengatakan itu pendek, Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ladika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya mina malampe ko din niya pala. Nama lampe mo kulo Allah na iya. Iya. Saya kira itu yang penting saya wasiatkan terkhusus kepada anak-anaknya almarhum dan almarhumah. Tasyara rewi ki buruk na tomatotta. De na pada tu kumilaw domi ne ko tolo masyara. Maga akali barakan na nareko ang katomatoto lilay SMS mi to litalipongi mi sami tu mengirimkan doa. Si bahawa nareko tolo siya rewi. Begitu ibaratnya dengan orang yang meninggal kemudian diziarah. Nah sabak tembus tu pakitan na tomatewe na itaki okolino. Alena almarhum itu tembus ke dunia. Pada lebak tu tomatinro ko manipi. Makita matana tapi tatutu ko matin rumah tawe tapi makita matana ko katulutulu marengkalinga do cilin atau matinro itu ko katulutulu tapi kenapa bisa dia tidak melihat kata tutu matana ko matinro itu tapi magi nakita ko katulutulu makolek bak tu toralange lekuburu dia bisa melihat ke dunia tanpa menggunakan mata lahiriah. Yan ito nakala nabita an-naumu ahul maut yaitu matinro masih lesurang si bamatiangan. Ya komeki misangi pacala kuburu ya kung kataw matinro katulutulu igasa katulutulu nalalungaso ya komoto imapat di mana ngalilena tapi tidak disentuh jasadnya makolek bak tutoy lalakuburu bisa disiksa tanpa disentuh jasadnya tapi dia merasakan sakit. Ia natunale akal barakan nabita tau matinro sebagai saudaranya mati supaya tali agurun. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.